jake emocije na samom ulasku u kasarnu Živojina Mišića u Valjevu. Među njima zatekli smo i Dobrivoja Miloševića koji na dobrovoljno služenje vojnog roka prati sina. Prvo, ja sam Dobrivoje Miloševića, oficir ove i prethodnih 4-5 država u penziji. Doveo sam mlađeg sina na služenje dobrovoljnog vojnog roka. Stari je već to regulisao i mlađi je sad. Niko njega nije naterao na dobrovoljno služenje vojnog roka. Njegov čukun deda Gavrilo Milošević, proverite u službenom glasniku, kreirao je uniformu srpskog i crnogorskog vojnika. Živeli, izvolite ga gospodine snimatelju. Danas je svečanost u drugom centru za obuku u kasarni Vojvode Živojin Mišić u Valjevu, jer primamo još jednu generaciju vojnika na dobrovoljno služenje vojnog roka. Radi se o generaciji jun 2015. Naime, drugi centar za obuku kao i prvi centar u Somboru, odnosno treći u Leskovcu, ove i prethodne godine primaju 4 uputa vojnika na dobrovoljno služenje vojnog roka. To je mart, jun, septembar i decembar. Ovom prilikom primamo ovu junsku generaciju vojnika u naš centar. Naš centar kao centar za individualnu osnovnu obuku obučava vojnike u prvom periodu obučavanja u trajanju od mjeseca i po dana. Nakon obuke i evaluacije individualne osnovne obučenosti vojnici nastavljaju služenje vojnog roka u centrima za specijalističku obuku, komande za obuku. Pešadijske specijalnosti obučavaju se u Centru za obuku kopnene vojske u Požarevcu, specijalnosti veze informatike u Centru za obuku veze informatike u Gornjem Milanovcu, logističke specijalnosti u Centru za obuku logistike u Kruševcu, odnosno Nišu i Kraljevu, zavisno od konkretne specijalnosti, i vojnici iz specijalnosti ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane u Batajnici. Također naš centar ABHO obučava deo vojnika koji su specijalnosti ABHO. Odmah po ulasku na prijavnicu kasarne, nove regrute dočekale su starešine kako bi ih evidentirali, a potom uputili na mesto određeno za obradu i raspoređivanje. Prva grupa od 25 mladića i devojaka krenula je na pregled lične opreme, vojno-policijsku obradu, a potom i na raspoređivanje po osnovnim jedinicama. Osim psihološkog testa koji svi regruti moraju da urade, važna stavka prilikom prijema u vojsku jeste i lekarski pregled. Merenjem težine, visine, pritiska i celokupnim pregledom kod doktora opšte prakse stiče se uvid u zdravstveno stanje regruta. Posle jednog takvog pregleda upoznali smo 21-godišnju Milicu Lazić iz Malog Zvornika. Zašto si se ti opredelila da dođeš na odsluženje vojnog roka? Pa pre svega ljubav prema otadžbini, a i radi zaposlenja u vojsci. Mama je zaplakala, ali meni se samo bilo lepo, jedan početak lepog iskustva danas. Svi su bili prijatni, prema nama ljubazni. Iz Prijepolja u Valjevo stigla je i Suzana Juruković. Ona se nada da će nakon završene obuke uspjeti da nađe stalno zaposlenje. Pa to me oduvijek privlačilo. Otišla sam do vojnog odsjeha, raspitala se, predala dokumenta, prešla testove i nadam se prvenstveno da ću ostati da radim pri vojsci. Kada si svojoj porodici i prijateljima rekla da ćeš da ideš u vojsku, šta su ti rekli? Pa prvo sam sela popričala sa svojom porodicom, oni su me podržali, pa sam zatim predala. Uglavnom su me svi podržali. Pažnju nam je privukao i 24-godišnji Aleksandar Bošnjak iz Loznice, koji nije skidao osmeh sa lica. Razlog iz kojeg sam se prijavio za dobrovoljno služenje vojnog roka jeste zato što to osjećam u sebi. Po nacionalnosti sam Srbin i jednostavno smatram da svaki momak koji je srpske nacionalnosti mora da odsluži vojsku kako bi postao pravi muškarac i jednostavno da bi se odužio našim precima, našoj istoriji i našem narodu koji je imao jako burnu istoriju, ali
uvek smo bili na strani pravde. Hteo sam da iskoristim ovo leto kako bi stekao novo iskustvo, jako značajno, jer ovo iskustvo je ovo iskustvo znači da kao momak jednostavno iz vojske ću izaći kao muškarac pravi. A naravno da, u porodici su mi svi služili, bili u vojsci. Onda je usledio predah uz vojnički pasulj u kantini kasarne. Naravno i ovde postoji red i pravila ponašanja koja se poštuju, a ono što je najvažnije jesu domaća kuhinja i zdravi obroci. Nakon ručka usledilo je kupanje, šišanje i naravno zaduženje opreme. Sve bacaš. Polako. I sad. Dvadesetogodišnji Miloš Milošević raduje se vojničkoj uniformi i što nastavlja tradiciju svoje porodice. Zašto si se ti opredelio da dođeš na služenje vojnog roka dobrovoljno? Pa pre svega zbog tradicije, to je tradicija u našoj porodici. Svako muško čeljade je išlo u vojsku, tako je došlo red i na mene. Ja sam student inače, pa ovo je skroz nepoznato za mene. Smatram da će biti poučno iskustvo. Ko zna, možda kasnije neko zaposlenje. Pa brzo mi je protekao dan. Sve mi je ovo novo, ali na neki način je i lepo. Da služim vojnog roka kao motiv za jednog mladog čoveka je različit, individualna je stvar i obično se vezuje za tradiciju, da je deda, otac, sused, prijatelj već bio u vojsku i naravno motiv tog nekog vojnika da i on odsluži vojni rok. Drugi motiv je naravno izazov koji vojska kao sistem daje mogućnost jednom mladom čovjeku da dokaže sebe u nekoj novoj situaciji. Naravno motiv je i malo manji, ali i finansijske prirode, jer ipak se određene novčane prinadležnosti daju vojnicima na dobrovoljno služenje vojnog roka. I po meni najbitniji motiv je mogućnost konkurisanja i ulaska u sistem odbrane kao profesionalnog vojnika nakon završetka vojnog roka. Trend velikog odziva za služenje vojske već godinama ne jenjava. Iskustva poslednjih godina pokazuju da gotovo 90% kandidata koji žele svojom voljom u kasarne očekuju posao profesionalnih vojnika. Na ruku im ide to što tokom nošenja uniforme imaju plaćene putne troškove, hranu, smeštaj kao i vojničku platu. To me oduvek privlačilo, otišla sam do vojnog odsjeha, raspitala se, predala dokumenta, prešla testove i nadam se prvenstveno da ću ostati da radim pri vojsci. Kada si svojoj porodici i prijateljima rekla da ćeš da ideš u vojsku, šta su ti rekli? Pa prvo sam sela popričala sa svojom porodicom, oni su me podržali, pa sam zatim predala. Uglavnom su me svi podržali. Pažnju nam je privukao i 24-godišnji Aleksandar Bošnjak iz Loznice, koji nije skidao osmeh sa lica. Razlog iz kojeg sam se prijavio za dobrovoljno služenje vojnog roka jeste zato što to osjećam u sebi. Po nacionalnosti sam Srbin i jednostavno smatram da svaki momak koji je srpske nacionalnosti mora da odsluži vojsku kako bi postao pravi muškarac, a jednostavno da bi se odužio našim precima, našoj istoriji i našem narodu koji je imao jako burnu istoriju, ali uvek smo bili na strani pravde. Hteo sam da iskoristim ovo leto kako bi stekao novo iskustvo, jako značajno, jer ovo iskustvo je znači da kao momak jednostavno iz vojske ću izaći kao muškarac pravi.
A naravno da, u porodici su mi svi služili, bili u vojsci. Onda je usledio predah, Obuku u kasarni Vojvode Živojin Mišić u Valjevu, jer primamo još jednu generaciju vojnika na dobrovoljnom služenju vojnog roka. Radi se o generaciji jun 2015. Naime, drugi centar za obuku kao i prvi centar u Somboru, odnosno treći u Leskovcu, ove i prethodne godine primaju 4 uputa vojnika na dobrovoljnom služenju vojnog roka. To je mart, jun, septembar i decembar. Ovom prilikom primamo ovu junsku generaciju vojnika u naš centar. Naš centar kao centar za individualnu osnovnu obuku obučava vojnike u prvom periodu obučavanja u trajanju od mjeseca i po dana. Nakon obuke i evaluacije individualne osnovne obučenosti, vojnici nastavljaju služenje vojnog roka u centrima za specijalističku obuku, komande za obuku. Pešadijske specijalnosti obučavaju se u Centru za obuku kopnene vojske u Požarevcu, specijalnosti veze informatike u Centru za obuku veze informatike u Gornjem Milanovcu, logističke specijalnosti u Centru za obuku logistike u Kruševcu, odnosno Nišu i Kraljevu, zavisno od konkretne specijalnosti, i vojnici iz specijalnosti ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane u Batajnici. Također naš centar za ABHO obučava deo vojnika koji su specijalnosti ABHO. Odmah po ulasku na prijavnicu kasarne, nove regrute dočekale su starešine kako bi ih evidentirali, a potom uputili na mesto određeno za obradu i raspoređivanje. Prva grupa od 25 mladića i devojaka krenula je na pregled ličnosti. Jake emocije na samom ulasku u kasarnu Živojina Mišića u Valjevu. Među njima zatekli smo i Dobrivoja Miloševića koji na dobrovoljno služenje vojnog roka prati sina. Prvo, ja sam Dobrivoje Miloševića, oficir ove i prethodnih 4-5 država u penziji. Doveo sam mlađeg sina na služenje dobrovoljnog vojnog roka. Stari je već to regulisao i mlađi je sad. Niko njega nije naterao na dobrovoljno služenje vojnog roka. Njegov čukun deda Gavrilo Milošević, proverite u službenom glasniku, kreirao je uniformu srpskog i crnogorskog vojnika. Živeli, izvolite go gospodine snimatelju. Danas je svečanost u drugom centru za uz vojnički pasulj u kantini kasarne. Naravno i ovdje postoji red i pravila ponašanja koja se poštuju, a ono što je najvažnije jesu domaća kuhinja i zdravi obroci. Nakon ručka usledilo je kupanje, šišanje i naravno zaduženje opreme. Sve bacaš. Polako. I sad. Dvadesetogodišnji Miloš Milošević raduje se vojničkoj uniformi i što nastavlja tradiciju svoje porodice. Zašto si se ti opredelio da dođeš na služenje vojnog roka dobrovoljno? Pa pre svega zbog tradicije, to je tradicija u našoj porodici. Svako muško čeljade je išlo u vojsku, tako je došao red i na mene. Ja sam student, inače, pa ovo je skroz nepoznato za mene. Smatram da će biti poučno iskustvo. Opreme, vojno-policijsku obradu, a potom i na raspoređivanje po osnovnim jedinicama.
Osim psihološkog testa koji svi regruti moraju da urade, važna stavka prilikom prijema u vojsku jeste i lekarski pregled. Merenjem težine, visine, pritiska i celokupnim pregledom kod doktora opšte prakse stiče se uvid u zdravstveno stanje regruta. Posle jednog takvog pregleda upoznali smo 21-godišnju Milicu Lazić iz Malog Zvornika. Zašto si se ti opredelila da dođeš na odsluženje vojnog roka? Pa prije svega ljubav prema otadžbini, a i radi zaposlenja u vojsci. Mama je i zaplakala, ali meni se samo bilo lepo, jedan početak lepog iskustva danas. Svi su bili prijatni, prema nama ljubazni. Iz Prijepolja u Valjevo stigla je i Suzana Juruković. Ona se nada da će nakon završene obuke uspeti da nađe stalno zaposlenje.